Kumsang ni somni le pani June nili Indonesian hania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai ule Russia in Ukraine haruna kalmeka United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Moscow hian Ukraine ramchunga ni zachuang zat mai asipai te atir lutoa heiwang hian indonara thlak takle tharum thona lian tham tak tak mai Ukraine ramchunga hian athleng mekani atia Mase heng zong zong hi sarkar ho tulute in biakna tranga inram na siama tharum thoa in nekton na hi topsan turin adu thu asaya ral thum ne na Ukraine ramchunga indonara thlak tak mai hi atop theina turani chuan UN chuan malak pui turle in biakna kongkrang thranga te hriat puya telpui zel turin rem anti thu asaibok hetilai hian Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ramchunga kanthil tumjong jong te azawaya kanti hlotlin vek malo chuan operation kan nei mek hi topsan kan tum lawani tin thu chua asiam ve thunga Ukrainian President Volodymyr Zelensky point Moscow in kanram minrun mek na hian ne na chu kanta halani ngei donani tin asoi chuak ve bok hetilai hian Russia dodala Ukraine thlop tu lian ber ta jingami North Atlantic Treaty Organization NATO chuan summit ankawa NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Russia in Ukraine arun mek na chungchang soiho tur hian NATO summit ko ania June thatop lampanga hian hei hi neitum ania hemi huna hian NATO chuan adin na tur chiang taka tilangin US le Western ramsang sang trangrol poltanen thoho na thatak an nei chunjom zel habai saibaka Russia in Ukraine arun mek na hian NATO chu enganga thukin nge hain rol don ti thutluk na siam turin soiho na kan nei don ani atia NATO samita hian Japan Prime Minister Fumio Kishida po som ania ani po hi NATO samita hian atel don ni in media krang ten han report loma NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Japan Prime Minister Fumio Kishida hian Russia in Ukraine harunna athil ti dan jong jong ta chu war crime lian tak mai ani tin voitam tak alo seilang towa hetianga Russia do dal zonga Asia khomol pui ramrang rang jinga o chualian ber ani wang hian Spanish capital Madrid khopuya June nisom ni pakwale nisom thuma NATO summit an nei huna Japanese Prime Minister Fumio Kishida chu atel vengai donani atibok Reuters News Agency chuan voin chun vela report anpek danin Reuters News Agency tana thokmek journalist panhi tachu nimin jirtopnia khan Russia na thlop Ukraine ramchunga separatist rebels hoten anpek kar mangin Rubisne khuatrangin Severodonetsk panin hankala mase Severodonetsk khopui hanthlen ma hian konglaka lambun hania anchuana motor hi tarketa nei bika lambun na nilowin Severodonetsk region chunga hian Russian sipaitele Ukraine sipaite in kana chu nasataka awm deuh ranga wangin Severodonetsk khopui anlu malok hian in kana nasatak mai an maloka chuan halawoma bomle silai siperte wangin han driver chu athia heng Reuters News Agency journalist panni te hian liamna takmai an tur tabok ani Sky News in hemechung chang han report dan chuan in kana muna thilthlen dan hi chiangkwang takin hriat thei anilawa heng Reuters journalist panni te hi photographer Alexander Ermochenko le cameraman Pavel Klimov te ania Rubisnele Severodonetsk in kara Russian sipaitele Ukraine sipaite silaile ralthum tangchi krang puak thaithil manga anin veina kara antlan lu wangin Russian sipaita kut nge hantora Ukraine sipaita kut antur jok ti hi finfia mai thai anilawa journalist pani te hi conflict zone antlan lu wangle puak thaithil chi krang nasataka anman nakara antlan lu wangin akhoilam jok kutur po ni sela thi huama helai munakal anni wangin media person pani ten hliamantor na wang hian rampani sipaita hi demna tur hanam lo vevani antibo cameraman Pavel Klimov jokhi abanbula liamna tak atura photographer Ermochenko hi chuan liamna vaklo atur ni in han report boka an driver nunna chanta hi tunge ni ti tuntheng chuan hriat thei alan ri lo bok ani
Reuters News Agency tana thok journalist pani te hi an hliam awang hian Rubis nea hruai lain hospitala admit ania enkol na pek mek ani thu report ani bok hetiang ani mek lai hian voin tlai lama Al Jazeera in report an pek dan chuan Russian sipaiten Ukraine khopui rang an beilaya khopui dai fem anin kulna khothen khata puak thai thil an phum le an kam zong ta chu sut mek zel ania United Nations Development Program UNDP in report an pek dan chuan heng puak thai thil chi rang te hi asut na Ukraine State Emergency Service ten an thoka rapua bom le bom dang chi rang Russian sipaiten an kam na satna mun te hi Kyiv region ate Chernihiv region ate Sami region le Zhytomyr region ate ania mase heng khopui te hi Russian sipaite khan an lu chil man lo wangin khopui hual vela thingtlang khuwa urban area mun tam taka bom hi an kam ta ni in an soibok United Nations Development Program hian an soidan chuan kan soitak region palia khopui chevel urban area mun ranga hian explosive device tia an soitrin puak thai thil chi rang Ukraine State Emergency Service ten an sut to zong hi noi khat sing ni sangsari zathum somkwale pathum ani towa heng Russian sipaiten boman kam sut tur hian Ukraine Emergency Service ta hi international organization ten an puyani ti UNDP hian an report bok UNDP hian an report jaldan chuan tuna bom sut na han kalpui mek hi chak takin kalpui ni masela Ukraine Emergency Service ta hi anin daitok lo wangin international organizations rang ten Ukraine khopui rang chevel urban area tam taka bom sut na hi kalpui halangai dona tuna puak thai thil chi rang sut na an kalpui mek na hian tranpui an ngai thu an soilang bok voin tlailama khan Russian media TASS News Agency chuan report an pek danin Russian sipaiten khopui pumpui an thunun na hnuaya an da tak Mariupol khopuya Mariupol longchol huna Russian longta chu tirlu an nei thu an reporta kan chanchin thar masalama kan soi fautrin angin Mariupol khopui chunga hian Azovstal steel plant kha awma Ukraine sarkarin thirlam chi thil sakhat chi rang an song bolna mun ania TASS News Agency hian an report dan chuan voina Moscow in Mariupol khopuya long atirlu ta hi indau long nilovin bungrapur chi Russian long te ania Mariupol khopuya thirlam chi rang ta chu Russia ram chunga phurlu tura Mariupol khopuya hian tirlu anni tin han report bok Ukraine media thren khatta chuan report an pek danin Russia in long atirlu ta hi Mariupol khopuya metallurgic plana Ukraine in sum tam tak muna tana along man thin le Ukraine ramchung mun ranga thirlam chi hanma mote supply na mun pui ania heta hian thil siam chua sa tam tak awma Russian sipaite hian Mariupol khopui han control nuwa hian Mariupol khopuya trang hian atrum hina tan heng metal lam chi thil chi rang kan siam chua ta hi ruk ruang maya chain min ruk chua sakle don ta ne antibok voin chanu darthum vela Al Jazeera in han report dan chuan Luhansk regional governor Serhiy Haidai chuan TV kaltlangin thucha asoya Russian sipaita chuan Seversky Donetsk Rivera helui kana turatana lei kando zong te chu azawaya ti chiat vek tumin tuna hian an bai meka Seversky Donetsk Rivera lei zong te hi Russian sipaita hian anti chevek thai ani chuan Severodonetsk khopuya Ukraine civil miten in enkolna tana anmamo medical lam supply zong te Seversky Donetsk le achevel mai baka Luhansk region pumpuya Ukraine sipaite intran puiton tura anin kalpo zung thaina kongtam takta chu dancha anidona mase Russian sipaiten hetianga Seversky Donetsk Rivera lei zong te ti chiat tuma man lak na hi Ukraine sipaite chuan ven him tumin han thaito pin tuna hian han beilet meka he khopui Seversky Donetsk inchuna wang hian Russian sipaite le Ukraine sipaite indona chu engtiklai main atop lawa Severodonetsk khopui chunga hian Russian sipaiten anop chin engemoza tauma Ukraine sipaiten an control chin engemoza taum boka khopui chunga Russian sipaite anin kulna mun then khata trangin Ukraine sipaite chuan voin khan Russian sipaite chu anor tolmekani atibok
heti lai hian voin tlai darli vel khan Russian Defense Ministry chuan thu chua an siama Ukraine chim lampanga khopui poimo tak mai Odessa khopuya longchol mun bullok Black Sea Russian sipai ta chuan Ukraine military plane chu an kap thani ti an puanga Russian sipai ten an ka thlak tak Ukraine sipai thlona hi puak thai thil chi hrang hrang phur ania thlona hi ka chiat vek ani ba ka puak thai thil chi hrang hrang a phur te po a chevek ani tin an reporta hei ba ka hian Russian Defense Ministry hian thu chua an siam dan chuan Odessa region chunga Ukraine sipai ten foreign ram hrang hrang atanga ral thuam an donte Russian sipai telaka inven himna ta na an man outpost mun tam tak ta chu ti chiat ania western ram hrang hrang ten Ukraine sipai te tranpuina ta na ral thuaman pek zinga engemozat chu anti chiat sakvek thu han soiboka Sami region lama po Russian sipai ten beipui han thlak na lampanga foreign instructor ten na an thona mun artillery training center chu Russian sipai ten han beya helai mun po hi anti chevek ni in han soibok mase Ukraine media ta chuan han report danin Sami region chunga hian ral thuam lian le om khau tak tak te mandan injirtir na mun chu aom ngeya mase foreign atangin instructor tuma na thok anum lawa Russia ro chuan kan tho pui western ram hrang hrang tele US ngai po khovel khriata hein dona hian antel ve anga lantir hantumani antibok Al Jazeera chuan voin tlai darnga vela report anpek danin Luhansk regional governor Serhiy Haidai chu media ten interview hanneya he interview a hian regional governor hian Luhansk region chunga hian Severodonetsk khopui chu Russian sipai ta hian lak ngei tumin an theina zongjong le he region chunga ral thuam anda zongjong ta chu he khopui lak tuma an beina hian mangin Russian sipai zongjong deu tho chu Severodonetsk sa hian anin sorbing mekani atia Russian sipai ta hian Severodonetsk si lak ngei tuma an beina sat em awang hian he khopui din mun hi athalo tak zat towa khopui chunga cheng civil mi ta chuan na satakin an tur towa Russian sipai ten Ukraine port city tia an soi Mariupol khopui kha lak tuma an bei trum khan khopui chunga cheng civil mi ta chuan an tur don ani ti khrarang ma sela Russian sipai ta chuan khoram angmai siamin poisoi civil mi ta chen na building tam tak chu an noi chima civil mi ta chen na mun area tam taka bom han thak boka chungwang chuan Mariupol khopui chunga cheng civilian tam takin nunna anlo chan phato boka Donbas region na Luhansk province pumpui hi Russian sipai ta chuan an kuta an laka an thunai na hnuaya anda theina turin Severodonetsk khopui hi khopui poimo berta jingami ania Mariupol khopui lak tuma rong taka an chetnang chia khan tuna hian min bei chandon me kani ti hi chiang takin kan hrethiama mase Russian sipai ta hi hetianga an chethin dan kan hriata wang hian indona chu lian tham takin Severodonetsk khopui chunga hian athlengta Mariupol khopui Russian sipai ten an lak don khan civil mi ten nasataka an torbel don baka nunna tam tak an chan don awangin Ukraine sipai ta chuan khopui chunga indopui lawin Mariupol khopui kha kantol santa mase kantol san nuwa kan me pui ta chu an du tua ngai sa in tuna hian Ukraine khole tui an ni na identity tilang thei tu jong song ta chu civil mi ten document an kol jong song ta chu thanem tham tak mai tuna hian Russian sipai ta chuan ti luina mangin an chu sak towa Mariupol khopuya thil thlen dan hi Severodonetsk sa hian athlen kan phalo wangin khopui chunga hian civil mi ta torna thlengdon ma sela Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ten Severodonetsk khopui lak tuma beipui hanron thlakna hian khopui pakhat po an kutahlan le ai chuan indona lian tham tak mai khopui chunga hian achuak zuita ni atibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan voin khan thucha asoina Ukraine khole tuitam tak ramdanga raltlana kalta chu Ukraine ramchunga anron kirle mek toa mase anin le lo ta chu Russian sipai ten bom mangin nasataka anti cheta wangin heng in chiale building turem room ta hi tundin na chu hau tak tak ani toa raltlana ramdanga kal mi pui ta hi anlo kirle a mase in le lo pek tur kan nei lowa in le lo thatak tak nei chunga kanram chua san tu te kha lo kirle in tuna chuan engma nei loin kutbengin hanom meka
heng mi te chen na in le khopui le thingtlang khuwa te tam frang franga building chimrem room te hi tungting le turin khovel ram frang frang ne na intran puina kadilani atia hei hi intran puina satlia ringot ani don lawa Russia chuan an media kalplangin an thiam thu an soi ranga indona hmuna hian dan bo chiat na an nei lo thu an soi rang boka ma se Russia in Ukraine min run na hian indona dan bo chiat na war crime tam tak athengani ti nem he na turin heng civil mi te chen na mun khopui frang franga building tu sopnel nul ta hi tungding le turin khovel ram frang frang ta ne na intran puina kange na ni atibo heti lai hian zanin thim lim daruk vela khan Russia khothang lampanga Bryansk region chu Ukraine sipai ta chuan airstrike mangin an bayani ti Bryansk regional governor hian a reporta Russian ramchunga regional governor Alexander Bogomas chuan Russia in Ukraine ramchunga special military operation kan kalpuitran tiratang khan avoi khatna tan region hi Ukraine sipai ten voin khan hanron beya Ukraine sipai ten van boro katranga region chung hanron beina hian civil mi pakhatin liamna takmai hatura in panni chu mayala anron chantir boka Ukraine sipai ta hian civil mi ta chen na mun building panni chu clear khanna nei mi alawin rong takin hanron bayani atia civil mi liam tur hi tuna hospitala enkolme kania Ukraine sipai ta chuan dan bo chiain kanram chunga cherna lian tak anron thlentirani tin Alexander Bogomas regional governor hian asoibok Janin daruk vela thokhan Al Jazeera in han report dan chuan Severodonetsk khopui chu indona muala achangmeka Ukrainian military ta chuan thuchu ansiam danin Russia chuan Severodonetsk khopui hi lak ngei hantuma wangin ansipai pa ngai te mai du tok lovin reserve troops te hanron tirluta heng reserve battalion te hian Russian sipai ta chu ron puin Severodonetsk khopui chunga hian ralthuam om khau tak tak mainen Ukraine sipai te anron machona Masha sipai pa ngai hani lo wangin ralbeitan han thiam tok lo wangin nunna chan antam pha hlea Russia in heng reserve battalion haron tirlu ta hi mobile reserve second army corps te ani thu han report bo Ukrainian military te hian zanina thuchu ansiam nun hundara chuan Severodonetsk khopui chunga hian Russian sipai le Ukraine sipai ta chu anin nuai mek zela indona azwalna mun ta hi Severodonetsk baka hian Izum regional 23 tactical battalion te Russian sipai ta chuan hanron tirluta helai muna hian indona rap thak takmai hatheng mek boka Sloviansk region chunga Russian sipai te hian advance force hanron tirlut boka helai muna hian indona rap thak takmai hatheng boka heng region pathum te hi voina indona athlen na sat zolna munte ania masa indona lian tham achua ma khan civil mi ta chu heng khopui hrang atang hian an chuak mana Ukraine ramchunga munhim jok khopui dangle rampon lama te ralplana anlo chua man to wangin heng muna indona lian tham tak tak chuak awang hian civil mi ten antorna chu ane pha hlea Severodonetsk region le Izum region te Sloviansk region atang te hian mipui ralplana chuak te hi hriat thai china mi makta doi khata in antam to jokani antipo janina chanchin thar kan mu thai hunhung bera chuan Severodonetsk le ache vela indona hian Russian sipai ten mun tam tak chu anlo lamhan to mase Ukraine sipai te hian Russian sipai ten Severodonetsk region chunga ram anlo lak to zongjong atanga chuta za som ni chu Ukraine sipai ta chuan anla le ta ni ti Ukraine Defense Ministry chuan thu chu siamin annem nget ane ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu don dia